The accused person ni kama alijua anatafutwa na polisi, aliweza toroka usiku. Leo polisi walienda huko, kulingana na statement zile ziliandikwa, wakapata the second accused, ule alisaidia the victim. Wakati walienda ameshikwa, amewekwa ndani ya police station na atapelekwa kotini kesho. Justice delay is justice denied. Kwa sababu wazee wetu wanajua kumanipulate mambo mingi ili kesi zote zirudi katika ile alternative justice ambapo si tunaita maslaha. Hatutaki kesi ya kudefine mtoto wa umri hiyo irudi katika hiyo alternative justice resolution. Ni jambo la kusikitisha na tunaomba ya kwamba ni jambo litashughulikiwa haraka, kwa sababu mara mingi wale watu wenye haki za kibinadamu wanasema kesi za Isiolo mnapenda kumaliza chini ya maji. Na unapata kwamba kesi ya watoto si kesi ambayo inastahili kuisha chini ya maji. Kwa hivyo ni kesi yenye inastahili kupelekwa vile inatakikana. Kwa hivyo kama organization tunataka speed investigation na hiyo kesi na tuone kwamba haki imeweza kutendeka.